abusua sa ade akye na se yente bibia se na medi kan se ade akye na se yente bibia na ekire no wonim se enche ye na beto dwa se police ni bi abone yeretuo ma enam so nsemkan enna obeti ekuma asemesi enna obeti ase yaye asemesi sei na enche ye na beto dwa se so police ni bi ayeden abone yeretuo anase obone kanchima bitu aye friend se Maa Adwoa na enne ala ebusunya atena se aye niema nyina se wode abayo no wokwakope abayo no kramu na die si ye ne se abra ebusuafo aye niema nyina ewi a omode emu na to adaka mu omode kono se omo ebusuafo ya na anase amanfo afi se nka ye de ne ekọ emusieye na ye ni ba en so che se Adum a police station ana matam emu na ede ko me ba cho yenko hwe video no awe bas hello bra na de say na me Adum boko na jina he me pa to de sia de na ni kire eye Adum de jina ha jina ba biam press conference na e de na ekoso asem na busuapare tuwa abusuapanyina temo odi tuwa se sia na se ali ma men tia yetiefo asabiri o ma je bere na wo mutie ende 96.1 na wo mo san so hwe Adum TV esa ke be kaya ye nia ba bi a ye fe no Maa Adwoa se bi police ni bi e fa kwan bi so ebubo ni tiumu ani nya ni wuo no enne wo mo ye ye na wie last week na abusua ni ye se enne wo mo friends and chop nshi amu na wo mada obi bia otime bebu oyiye no ene obi bia wo ye wo mo bia ase eti abusua panyi wo menke ha ne nto ama no ngwa me pese one ne kasa no ka asem sima ne titiro nyina abefiri nanum na abade enti ama obokra enti ani ede wo ma abusua panyi enjoy abusua me ma yako ha ya so miwa ja obesie abanisa ya hye ho den medase badawroma menye okwakuyo de na kakum ya hye kwakuyo num ede be poti na mokan yi ye ba enam adefefa Ghana for ye Maa Adwoa ewuye nipa ebestu Maa Adwoa edano a eye ni fiye no ya abusua ensuru sakura tantrofo ene apolisifo abampanifo nananom ene Ghana for nyina ebehu ye mobo ebebo aye ma ye Maa Adwoa no ye se ye ntimi amfrese tantrofo chi emu ni ana Ghana for afia ni aye tia fo se nipa ba ye na afre bu mpimdu ye ko sie Maa Adwoa e free bese Adum ekokunkum na se akwansini bese 9 pa nipa bese mpimum na efa ka enam fom ekutie Maa Adwoa nti ye beda Ghana for nyina ase se de be Ghana for ebehu ye mobo no botie ye na ye kan se ye kan sa police for me ye na fe man kwala ni bi kan se bia na enson pata na so ye kan se police for fanche fiza akoko ena tiaba ne nkumba na se oju nsogu na obadi nsogu na so ye fa ye ntwa ntwene na ye pa ho chew se ye pa obi ato se ye manu ni na nanum anu ti obi a Ghana ye sefe nipa nyina fanche na afi die animu no se ene 13th ye court ni ye fre abam a lawyer for and say omumwaye na attention no na emrantem efi say justice delay justice deny eno ni azema ye ka kire amanfo ni ye fre a lawyer for so omumwaye na asem na encontem ana afi ye sanka say Maa Adwoa ja kwala keto a wanya be sentie miensa adofo nyina meboa ene aye bi account ma akora no se de be ya Ghana for di akoma pa ebetimi aboa ma ye de account ni tuga digo no abetimi aba na eba ma itimi akora peja akora no na akora na nyini eti Ghana for asida na nanom ni mpanimfo nyina ene ye de be Ghana for na for YouTube mabu no fufu se du se ekokoto akoma mrakom se de be ya obia enkoye boni bia na enkofa asamfo from ma eno ne etu Ghana for na for ye sre se enye se ebufuo ne baaye ya Ghana for dudole di akire ko court no ebufuo ba nipa ne ka se odibim eno ma ebufuo ni nyina baaye eti eno na ade a ye ya adin se ebufuo na bade a yenyi Maa Adwoa ni yensie ne ntem se de be ya akoma baba kom enu nti ena ba yi na kenya sade a kebia eya no kwanya de bi le mum se de be ya ebufuo ni ya ndo baba dum ti de yi Maa Adwoa se ti yesi a ba bi etuo ko twide bia enkotwire na akoma entoyem na afi justice ne bade a eba ntem a na ebusua ne ho atoye eno ni ade to Ghana for nyina ni yesre yese justice delay justice denied enya show na ayi attorney general so aka say eye meda so no ya na eteki break akra eti se de wo kan no koso a na woni yom nkasa no makoma ntom yem se de be ya matito nu te we no se ayade a ebe cha enka ban ma ya lawyer for enum a lawyer for num na de aban ne sa aban ne pesa de no kontem eti justice no che se aban
ama ya lawyer phone the lawyer ba ku tumi ko asem ho na kontem dia lawyer phone dia obetuma boya ma asem na kontem na we kura no o ma ya sure yen say de be ya ye say ajagefo no ebe ko holiday be say 30th foko no the lawyer no say yemba 13th say de betima ye ba ku mbienu ansa na ajagefo no akọ asetra o mako holiday eti ni say be kontem mama nyame nka mo no je chire mo were why amen with the wasi bye bye akwasi ase wona adi achiri ali tie de na mato ama me da ase ne waka no migiri ye se de o wodi kan amana ti ase no se de o se aban ne ye bia no waye fa police o hwa ase free police for nsem nti ACP Kofi Bragoji the last time I called na a baby mu a principal state attorney and a lead prosecution oba with 3 other colleagues learned friends our mobile can human year 4 and na omo abefa sem no a free district court and they call high court said they all can ye hunu which of the high courts e wo kumase and na ebetna asem no so na so said waka no on the 13th ni be hunu high court baby a ekro ene judge asem no so no kwakodi ne pronso na omato aso de said waka no awudie nsem de kire se Ghana mamram no kum nipa wo ho sie kum obi ne senti enye ententem so saa se se wokunidie se see the last time abranti baaye eye amachumesi baaye no o se odibim nti afena the first time otumi akasa se odibim nanso obekasa eje se ono so ne lawyer ewo ho so fa enye hu lawyer bia a wodi na chiri ana obetwa age no nanso wakasa obekasa age se ne lawyer ye hwe se ye ko high court wono ma o de lawyer bi eba amana ba be defend no akire de nti a o so odibim na nanso dia kanza yakodi court 17 baby wono ma ye nko ho adanse a aposifo ene afei eye attorney general aboaboa no including 4 hours 20 seconds 20 minutes videos a omo ewo omo sa won komo a call so Maa Adwoa ene amechumesi entemu 1 minute 20 seconds no so nsem o kan nyina ansa ene odi tuo no bono no ni nyina ya dance a aposifo ne attorney general edi aba court me pa cha ma ro mfi se awiase de obeduane eno ano betwa se wo ye ni a ebebanyam wo anye ni yesu a obenya ho faso pa cha wo twero nim e ma ro mfi ene nti me pa cha ma ro mfi se aha attention tv pa cha ko follow yan na fa o comment fa bra o fie o de comment ba wi pe pa cha pia share fa ma foforo no mu hu ne eko me pa cha e ma ro mfi se amansa cha me akwasi mensa ana me de brel